Ia le tua le tai au, whatalo whātu so mo pere o no tātou alii au Yesu Keriso, lo tātou Faaola, ia mo mawha iai o na tātou mafuta i le tai au, i le ngata ia te i tātou umalava, o lo iai laloifo le nei fale, ia so se tasi lava, o lo mafuta mai fo i mai tātou, i nunga o upenga ta whailangi, ma lo le soifua maua, ma le langi e mama, na i o tātou mātua, ia me se fo i, o tātou uso, tō whawhine, se o le tupulanga talavou, ia me se fo'ina i o tātou whanau. Greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour, this wonderful and beautiful Auckland morning. Praise the Lord. Tātou sauni e whanamolongo le upo lea tua, o lea o tatalo, ia o na taita ina leo o na tātou whanamolongo lea i le upu a lea tua, tātou tatalo. Whaftai tele lava no mātou tamā, maole nea wanoa, mātou te o mai ai o le ainga, po le tino Keriso, whaatai o no sulu, baaia o le tino, o mātua tua, i lau whamalolonga, na i o mātua mātutua, o tamā, tina, ia me se fo'i, mātua umalawa, baaia le mālosi o le tino. Ai sili ai o no mātua whaatai o no lau whamalosi a te i mātua, i o mātua nganga. Leo le a mātua sauni e whaalongolongo, i lau a fionga, awa o lau a fionga o le mātua mālosi anga lea. O lau fionga e whaamamai nai o mātou loto, o mātou mawhauwhau, e ao au nai i mātou, i mea mātou te savavali ai, ma leo langa e ao na mātou wola, ma soifu ai, a mātou whaatalitali le toi a whio mai o Yesu Keriso. No mātou atua, tala o mātou loto, whamole saunia o mātou loto e vea ma ele le lei, ina ia pa u i ai le whatu o lau upu, na ia ola, ma ia mawaa, ma ia fua tele mai, i vi inga o lau fio. Mātou wofo matatalo atu ai, i le nei tai au, e ala atu le swafo Yesu. Amene, ma amene. Ia, vi ia le tua, peo na tuua ele tātou mata upu i nai vai aso ua tua nai. O le a tātou toi wa ai i le tusi lea o lo tātou whaita wina po le tusi a Eperu. O le tusi lea Eperu pe o na tātou wa o ina i le nei vai taimi. Ma nei ala pe asu e me elo tusi whamole mole i le Eperu na mata upu e lua. Eperu a lona mata upu e lua. A tauwhi mai e nalo tusi ala tātou toe anga i tasi lava na i tua. Ina ia tātou toe maua mai le mea tonu lava no tau nu wai tātou tusi. Amen? Amen. So we have been teaching the word of Hebrews. And the book of Hebrews is talks about the superiority. So that meaning of that word is that the supremacy of Jesus Christ. Mana tua e tātou, o le tusi leo Eperu, e whatatau i le sili ese o Yesu. Vaenga la o le mta upu mua. I lona whai upu e lua, wha mai le whai upu e lua, ua whetalai mai o ia, whatatau i lea tua, ia te i tātou i neio nā so e ngata ai, e lona alo. O le vaenga mua tātou te iloa, i le sili ese o Yesu, e sili ese Yesu, i le whamatala ina e le tusitala o Eperu, i mea uma. Manatua pe te manatua le mtaku mua e sili ese o ia ona o lona tofi e sili ese o ia ona o ia na whaia mea uma e sili ese o ia awa o ia lava e tusa ma le atua pe o baina ese ia na tātou i loa o Yesu e sili ese o ia i mea uma matangata uma. Le si vai ngam ta upo mua na tātou wa aia, whamene whai upo e wha, ua wha apea o na sili ese o ia i a ngen, pei o na sili o lona sua wha ua maua i o lātou. Le si vai ngam ta upo mua na tātou wa awina, o Yesu e sili ese o ia i a ngen. Mai tau mai o lo tala noa, pe tu sia le tu si le tu stala Eperu i tangata Eperu. O ai tangata Eperu, tangata Israel, o tangata Iutaia. Au le talitonunga mānosi o le tangata Iutaia po le tangata Eperu, e tua atoa lo lato talitonunga i angen. Ai nā laila na mafua o na tūsia e le tūstala, po le anganga o le atua, e tatau o ne iloa e le tangata Eperu,
e sili ese Yesu I angena. Tata wo mai lai le mta upu e lua. Ta upu e lua fai pu mua, lua, tolu ma le wha. O ina tato wa ai le sui la I titi a o le tusinga e le tusitala o lana mta upu. E whaatatau la I se lapa tainga. O le ale lapa tainga le ana au mai le fai upu mua. Fa mai le leina mua o le mea lea e tatau wai o na atili ai o na tatou nau I mea na tatou whaalongo I ai ne I tea ia I tatou. Ai se ana au ngani ai le tusitala. Ai se ana la patai mai ai le tusitala. E iai le mafuanga. Ai se a awa o lo a ngai mai le whaamasinonga. Mana tua a. Na mafua o na la patai. Na mafua o na pe tautala malosi mai le tusitala I le au Eperu. Ia mai tātou fo'i. Ona olo o a ngai mai le whaamasinonga. A whaila e whaatamala I tātou I le olatanga matua tele. E iku I tātou le whaamasinonga to a sā a le atua. Ma le mea la lena tau nui ai le whaiwina o le tātou mata upu leo o tau fia mai I tātou le vaitaimi I le naiva yaso I na tua na I nei. Na whaiwina I tātou le whaipue lima o le iwa. I se manatu whaapea o le taunu unga mo le tangata ola. Na mafua o na fausia le tangata ola e le atua. Na mafua o na whaia e le atua le tangata. O na olana fofuanga ina ia pū lea e le tangata ola mea uma. E ele mafua anga na whaia I le atua a tamu maeva. Na whaia I la ua ina ia pū lea mea uma. O manu o le vau. O la au aina. O manu fetolofi. O mea lava na fuafua ina e le atua, fuafua ina e le atua, tu ai ma le tangata ola, o na whai atu lea, e pūlea o lua mea uma. E na whaatapula aina la le vaenga lea a. Peila o na tatou whaitawina I le whai upu e valu. Wha mai le whai upu e valu o na tāku e lua. Ua e tuina fo'i o mea uma lava I lalo o na vai. Le pule lea na tuu mai e le atua ina ua whaia le tangata. Wha mai. O le nei ina ua tuina o mea uma I lalo ia te ia. Ua le tuina e ia se mea e tasi e lei tuina I lalo ia te ia. Whautela le whai unga whai upu. Wha mai. A ua le va aia nei e I tātou. O mea uma lava ona tuina I lalo ia te ia. O le winga o le whai upule le tatou wa o wina. A ua lewa aia nei e I tātou. Ona ua whaatapula aina. Ona o leanga sala. Mana tua foi Eva. Whamaile ngata ia Eva. E mo ina whai atu le atua ia te o rua e aua nei ai le fuo le la au. Tu fesili e sātani le mafo whau le tangata. Ona anga sala ai lea o le urua I tangata. Lea la fōlinga mai, e le I whaatau uina I le fuafuanga le atua mo le tangata ola. Ai whaafetai, ia Yesu Keriso. Whamai le whaipue iwa, a ua tātou I loa o ia o le na whaamau laloina te isi angelu o Yesu lea. Lea lana whaangata mai e le tātou mata upu praise the Lord. O fuafuanga uma le atua mo le tangata ola, ina ia pū lea le tangata ola, mea uma. Ai ono le ana sala, o whaatapula ina, ai ua toe maua mai la le whaamanu yanga lea, lea lai a ngai e loa le tātou vaai I le taimi amuli. I le taimi o le a fotua I mai, o le vaenga lea o le whaamanu yanga, ai o lo tātou iei nei I le lalolani. Praise the Lord. So, a quick summary for all of us that are non-speaking Samoan or easier for you to understand in English. A summary of where we're up to, because we're up to Hebrews chapter 2. We're actually up to verses 9 to 13 that we will read today. But just to quickly capture what was in chapter 1 and what was in chapter 2. So chapter 1 we see in verse 2 that Jesus is superior. Remember the meaning of that word superior is that his supremacy over everything and everyone. So verse 2 says that God has in these last days spoken to us
by his Son. So we know that Jesus Christ plays an important and lead role in the program of God. Number 2, verse 4 says that he's not only superior to everything and everyone, but he is also superior to the angels. Amen. Verse 4 says, having become so much better than angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. A reminder, why did the Hebrew writer say that Jesus was superior to angels? And I just take you back one step. It's because who is he writing the letter to? He's writing to the Jews. He's writing to Hebrews. The Hebrews is another name for the Jewish people. But the Jewish people had this strong belief in angels. They respected angels. They believed that the law of Moses was passed down to Moses by angels. So they had this high view of angels. So the author of Hebrews had to say that Jesus was superior to angels. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Then we come down to chapter 2, verse 1 to 4. This is where the author changes his tactic a little bit, and he writes to them in a way that warns them. So he gives a warning. So this is where he really gets into his letter right from the beginning. And he says there in chapter 2, he says, therefore, we must give the more earnest heed. And remember earnest heed? That's being anchored to the port. That's a ship being anchored to a port. So we were saying, when we learned that word, to take heed is for us to anchor our lives to the port of the salvation which is found in Jesus Christ. Why? It says there, because we have give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Remember that Greek word? Drift away was that if we don't anchor ourselves to the port, we will drift away from the gospel. The gospel doesn't drift away from us. No, the gospel is firm, right? Yeah. But it's us, we drift away. And what's the danger in that? There is a coming punishment. That's something that we need to remind ourselves, that there always is a reward. The reward for a believer is eternal life. Praise the Lord. But if you're not a believer, if you haven't anchored your life in the gospel of Jesus Christ, then what's awaiting you is the wrath and the punishment and judgment. Praise the Lord. Then we got to verses 5 to verse 9. And in verse 5 to verse 9, the author then reminded us as human beings that we were created for a purpose. So we then went through our last sermon. And our last sermon, it was entitled The Destiny Given by God. Remember our last sermon about 2 weeks ago. And the destiny for mankind. When God created Adam and Eve, his purpose for mankind was to have authority over creation. That was such a huge responsibility, right? So Adam and Eve, they were given that blessing. They were said to multiply and look after the land, look after the animals. But what happened? Everyone remembers that because of Satan, who said to Eve, is it true that God told you not to eat of the fruit of the tree of knowledge? Yeah. Then what happened to man? Man sinned before God. So when sin entered the picture, our destiny at the time of creation was taken away. So therefore, in verse 8 of chapter 2, it says there, you have put all things in subjection under his feet. That was the blessing that we had received. But it says in the end of verse 8, for in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we do not yet see all things put under him. We're living in that now part. But now we do not see. Why? Because of sin. But praise the Lord. Come down to verse 9. It says, but we see Jesus. Amen. So Jesus comes, enters the picture, and redeems us. So our blessing is no longer in this world that we see here today. We await
the new heaven and the new earth, which is in the future, which is on its way. Praise the Lord, as we await the coming of Jesus Christ. So today's sermon, so mu'mela tatou taiale nei, e lua vaenga tatou mata upulea. So o le atoatoa o le Faaola o te fia whaongaina vaenga mua e le taiale nei, ia ma le vai aso fou, tatou te vaava ai I le vaenga e lua. A mawalalo tusi le tusi Eperu, tatou whaitau mai whaamon le whaipue iwa, so a mata I tatou, a ngai le whaipue se fulu ma le tolu. A mawal whasa moa, tatou whaitau, ia. Aua tatou iloa o ia o le whaamawala lina te isi a le o Yesu lea. O whapaleina I le manu ma le viinga, o na o le tinga o le oti. Ina ia o ia te ia le oti, Ona o tanata uma, le lofa tuloa le tua. Wa o le na whaia mea umalava mona, sana whaia foi mea umalava e ia. Na tatau ia te ia I lona taitaina o atani ia to atele I le manuia. Ona whaatoa I ngai o le ali o lo la to o la tanga, ona o tina. A wā o le na te whaapa ia ina mai, a toa mai la tō uma e ua whaapa ia ina, e tasi lo la tō tupu ama. O le mea lea e le mai o ia I a taua I la tō ona ususo. O lo whaapea mai, o te tau atu lo suafa I o uso. O te pese atu I ina I a toe I te tonu o le ekalesia. Ua toi whaapea mai, o te whaatuatua ia te ia, I le malea, whaauta mai, o au nei male whaanau, o fua ina mai e le atua ia te au. Verse 10 to 13, for it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly I will sing praise to you. And again, I will put my trust in him. And again, here am I and the children whom God has given me. Pe ona whaapea atu le ni tau, e lua vaenga o le atatou vaava ai ai. E whaatatau I le atoatoa o le Faaola. Le ala o tatou I loa, o Yesu e sili a. O ni tā upu I le Eperu, e whaatatau I le sili ese o Yesu. Ai whamai le tatou mata whai upu e iwa I le tai au le nei. Whamai lona whaitauina, a ua tātou I loa o ia o le na whaa mau laloina te isi I a ngelu o Yesu lea. O te whiatala noa ia te o tō le tai au le nei le mata upu e whaatatau I le atoatoa o le Faaola. E mafua ona sili ese Yesu a wā o ia o lo tātou Faaola. E mafua ona sili ese Yesu ona o le atoatoa o le taulanga na ia saunia. A tau le upule Faaola e te manatu mai mafaufau I lona maliu. A tau le upule Faaola e te manatu mai mafaufau pe alu lau loto I le mea na whaia e Yesu. E lima lava ainga o te whiatala noa I ai I le mea na whaia Yesu e mafua ai o nei loa le atoatoa o ia o le Faaola. Praise the Lord. Amen. So we are going to look at our perfect Saviour. Amen. When you think about the Saviour, I imagine that your mind would go straight to the thing that Jesus did, to the complete work of the cross. You would think about his death, right? When you think about Saviour, you think about, man, Jesus died for me. So today I want to talk to you from verses 19 right actually to the end of chapter 2. There are 5 parts to this sermon. Today we're going to look at 3, and the last 2 we'll look at next week. But these 5 parts are going to explain why Jesus as Saviour
why Jesus as sacrifice and a complete sacrifice of Jesus means that he is the perfect Saviour. Mau mai, So tato la wana na mole neiva yaso, mole vai yaso asau. So, manatu mua e mau ele whai upue iwa. Whamai whai upue iwa, a ua tātou I loa o ia, o le na wha mau laloina te isi I a ngelu. O le manatu mua o te whia au mai e le tai au le nei. O le manatu lea o le atoatoa o le Faaola, ina ua avea o ia e sui a I tātou. So, o le manatu mua, o le sui tūlanga o le Faaola, ia te I tātou. The first part that we want to look at today that explains the perfect Saviour and his perfect death, the perfect sacrifice, is because he became our substitute. Praise the Lord. Amen. So vaina mua tātou te vaaya pe I loa ai o ia po le atoatoa o le Faaola, ina ua vea o ia masui tūlanga ia te I tātou. Whamei whai pue iwa, a ua tātou I loa o ia, o le na wha maulaloina te isi I a ngelu, o Yesu lea, ua wha paleina I le mamalu malevi inga. O le whaingatai le tangata Eperu o na talitonu, o le Mesia lea o lo lato wha talitali e le whenenga tuwai, e a whio mai o ia I lona tū tangata. O le whaingatai I le tangata Eperu po le tangata Israelu. Awa o le o langa ato le tau lea lea iutaia, e o lai fua, male manatu, o le Mesia leo lo lato whaatalitali ai, o le Mesia Faaola. E leo whaatalitali Israelu I se Mesia e saumaliu. E leo whaatalitali Israelu I se Mesia e saufānau le whalepovi. Leai, o loo whaatalitali iutaia, I le Mesia manu malo. Ai o le ata lea e fia au mai e le tusi tala Eperu, I tangata Eperu I o lo whaitauringa le tusi. Ma I tātou fo I le tai au le nei, whamaila na whaupunga a ua tātou I loa o ia, o le na wha maulaloina te isi I a ngelu. O le matautia I o le whaiupu lea. Ona o le atua o le langi. Le peresona lona lua o lona ingo Yesu. O le e ifo matapua I ai angelu, leo o tātou au ina angelu a. O angelu e au auna I le atua. Ai whamai, o lea ua tātou I loa, o ia o le na wha maulaloina te isi I angelu. Oka se loto o le Faaola a. O le tala noa tātou, o le na sui tūlanga ia te I tātou. Ai whamai, na wha maulalo te isi lava o ia O angelu e au na ia te ia. Ai whamai ina ia sui tūlanga tā ua. Whamai na wha maulalo te isi lava o ia I angelu. Whamai o Yesu lea. Pea tatou wapa aila le tangata Eperu a. O le ta mawhai le tangata Eperu e mawhawhau. Leo le Mesia le mo te whaatalitali ai. O le Mesia manu malo. Ai se tatou wapa aila le whenenga tuwai. Suelo tusi le Isaia 5:3. I le perfetanga a Isaia e whaatatau, I le Mesia lea. Whamai le whaipue valu, iwa, ma le whaipue se fulu. Ma neia pe a tatou whaitau whaatasi mai ai. Praise the Lord. Moa, and we praise the Lord. Praise the Lord. O le whaasawa I ia, le whaasawa, ma le whaamasinonga, na ale se ina ai o ia. O ai fo ina te tala ina lana tupu lana. A wā ua wawai e se ina o ia I le nuo o tangata ola. Na taia o ia ona o le soni tula fono a lopu nuku. Na tō fia o ia I a whailo na tunga mau whaatasi mai pa o tata. Ai pei tai, sa I le mauoa ina ua waliu. A wana le whaia e ia se whaasawanga. Ua le ai fo I se pepelo I lona fofonga. A ua fina namo I yoga I tui momomo ia te ia. Ua ia whaatinga ina o ia. Pe a whaina te whaia se tautanga moa masala. Ona I loa lea e ia o lana whanau.
e whaaleva ina o nā aso, o le whina ngalo fōi o Iowa, e manu ia lea ia te ia. Le Faaola lea o lo tamawhai, le tusitala a Eperu, e ta watu I tangata Eperu tangata Utaia. Le Mesia lea o lo whaatalitali ai oto, o Yesu Keriso, whamaina whaamaulalo te isi lava o ia I angenu. Lea tala no ai, Isaia. Lea o tala no ai, Isaia ma whaapea mai Isaia, whamai o le whaasawā ma le whaamasinonga na ave sei nai o ia. A tato wāwa ai le whaipouiwa, na tō whia o ia ia whailo na tunga mau, whaatasi mai pango tata. Mana tua le tale le maliwa Yesu. Na tato I loa ina ua tanu Yesu, o le tunga mau o le mau oa na tanu mi ai, o ia. Ka tato wāwa ai I le whaipoe se furu whamai, a ua whina ngalo Iova e tui momo ia te ia, ua ia whaati ngā ina o ia, pe a whai na te whaia se taulanga o angasala. Na tui momo ina Yesu, I oe ai sea, ina ia sui tūlanga. O le atoatoa le Faaola le tala noa, le tusia Eperu le tai au le nei. O le atoatoa lea o le mea na whaia e Yesu. This morning, just to begin this part of our sermon, the first part is talking about a substitute. For those of you who play sport, you know what it means to be a sub, right? That there's a position on field, and if someone was to sub out, the person on the bench would sub in. So that's the idea behind the word substitute. And that our perfect Saviour became a substitute. Who did he sub out? Us. From what? From death. Hey, it was our death. It was our sin. But Christ became our substitute. And that's what verse 9 is talking about. It says, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels. So we have the angel line again here. And the writer of the book of Hebrews is reinforcing to the Jews who believe in angels, who have a higher view of angels. Again, he reinforces in verse 9, chapter 2, that Jesus is superior than the angels, but he was superior in humility, that he would lower himself compared to angels for a little while. Why? So that he can become flesh. Why did he become flesh? Let's look at verse 50, Isaiah 53, verse 8, verse 9, and verse 10. It reads, he was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living, for the transgressions of my people. Verse 9 it says, and they made his grave with the wicked, but with the rich at his death. Verse 10 it says, yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Christ became a substitute. He took our position. What was our position? Our position was death. When creation and Adam and Eve sinned before God, when sin entered the world, sin begat death. When sin came into the world, then death entered the picture. But praise the Lord, God had another prospect, a substitute. Amen? Amen. O lo iei le tato sui tūlanga. Nei whamai le romana e ono, whai pue luasu matonu, o le totongi o le angasala, o le a. O le oti. O le totongi o le angasala, o le oti. O ai e te tauana oti, o le tangata angasala. Le iei oe maa. O le totongi nā o le angasala, o le oti. Ai whamai le whai unga o le whai upua iwa, le ana tato whai tawina le tai au le nei. Whamai, ona o le ti ngā o le oti, ina ia ho o ia te ia le oti,
ona o tangata uma I le alofa tu noa o le atua. Si tui whai tau atu le leina lea whamai ona o le ti ngā o le oti ina ia o ia te hia le oti ona o tangata uma I le alofa tu noa o le atua. Le matango fia lea o le suitu langa. Pea tatu tu e wa ai le Isaia 5:3. Whamai whai pue 5 a ua manua o ia ona o a tātou soli tu la fono. Whamai le Isaia na momo o ia ona o a tātou a miolea. Whamai o lea o a inga e while muai I tātou sa iona lunga lea. Whamai whale Isaia ona wha lava lava ua mālolo ai tātou. Ua e maua mai le ata. O le atoatoa le Faaola, ina ua sui tu langa le Faaola, e sui ai tātou. Le atoatoa le nā o le Faaola. When we look at a perfect Saviour, and we just take it back to Isaiah 53, what was the substitute? Isaiah says it in verse 5, He was wounded for our transgressions. It says that He was bruised for my iniquities. It says that the chastisement of our peace was upon Him. The last line says that His stripes was my healing, the healing of my soul. The torture that He faced, the nails that He bore, the thorns of crown on His head, the nails at His feet, the spear that pierced His side, was meant to be mine. Was meant to be yours. But He subbed in so He could sub us out. Di ia le atua a. A tatou mafo o le atoatoa o le Faaola na sui tu langa o ia. Ina ia le toe oti I tā ua. Ai ola I tā ua. Whamai upu a le Galatia. Galatia a manam tā upu e whā. Whai upu e whā ma le 5. Olo iai upu whaapea le apostolo a Paulo. A ua o atu I le whaatoanga o tausanga. O na awina mai lea e le atua o lona alu. Na whanau I le whawhine. Na whanau ua nofo I le tūla fono. Ina ia whaatau mai e ia. I e na nofo I le tūla fono. Ia a vea I tātou. Matama whai. Mai le lenga nei a mai e Paulo a. O le isi upo le sui tūlanga, ina ua whaatau mai e ia I tātou. O le ale tutongi e le ansala, o le oti. Aina whaatau mai I tātou, e Yesu Keriso. Praise the Lord. Whamewhi fwe wha, a ua oa atu I le whaatoanga o tausanga. O le ale winga le upo lea, ua oa le taimia le atua. A ua oa atu I le whaatoanga o tausanga, o na awina mai lea o le atua o lona alo, na whanau I le whawhine. Le ale winga whaukunga lea, na whaititi te isi lava I angelu. Na vea o ia matino tangata. E whaamau ni ai o Yesu na fio mai o ia I le tino. Whamai ua nofo I le tūla fono. Ina ia whaatau mai e ia. I e na nofo I le tūla fono. Whape whea na whaatau I tā ua. I lona maneu. Na sui tūlanga. Nei nalo ia tātou. Le a mawhawhau tātou I le upu Faaola. O le manatu mua le ni tai au. Ia e manatu o ia o le Faaola. Na sui tūlanga. Praise the Lord. That when we think about the word Saviour, that when we think about the fact that His death was perfect, that He was the perfect Saviour, that we think that He was our substitute. Praise the Lord. That we no longer face death. You who believe and put your trust in Him, you no longer face the prospect of death. Yes, you may die in the flesh. We will all die in this world, but we will live again. Why? Because of the substitute. Amen. Ona o le na sui tūlanga. We iele tuale ni tai au. Praise the Lord. What motivated Christ to die? The question. What motivated Him? O le hale mafuanga na maliu ai Yesu. Hane sawa tato whai pue iwa le tai ale ni whamai. Ina ia o ia te ia leoti. Ona o tangata uma. I le alofa tu noa. Praise the Lord.
No o ia te ia le oti, na mafua o na suitu langa o ia, o no le alofa tu noa o le atua. Vi ia le atua a. Manatu e lua, maua fai pa sifuru. Ai tau me wha atasi i whamu mo le ia. A wā o le na whai mea umalava mona, sana whai a koi mea umalava e ia. Na tatawi a te ia I lona taitaina o atali e toa tele I le manuia. O na wha ato toa ina I te akeleli o lona tautama o lona tina. O na wha atoatoa nei o le alii o lo tātou o la tanga. O no tina. Verse 10 reads, For it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, and bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. A o le leina nai a mataifa mai a wā o le na whaia mea umalava mona, sana whaia fo'i mea umalava e ia, na tatau ia te ia I lona taʻitaʻina o atalii e toʻatele I le manuia. O le manatu e lua o te whiatala noai, o le taʻitaʻi o lo tātou o la tanga. Lea lau wa tātou I loa, o le atoatoa o le Faaola, o le Faaola lea o lo tātou tala noa iai, pēr tātou manatu I le Faaola, mua, o le Faaola na suitu langa. E mafua o na atoatoa le Faaola lea, e mafua o na atoatoa Iesu Keriso, ona oia na suitu langa ia te oe mau. O le vainga lona lua, e mafua ona atoatoa le Faaola, ona oia o le taʻitaʻi o lo tātou o la tanga. Whamene amatanga whaipe se fulu. A wā o le na whai mea umalava mona, sā na whaia fo'i mea umalava e ia, na tatau ia te ia I lona taʻitaʻina o atalii e toʻatele I le manuia. O le whai upu lea e whaatatau I le atua le tamā, I lona awina mai o le Faaola. Amen. Okay? Maua mai. So a wā o le na whaia mea umalava mona, le atua, le tamā. Sa na whaia fo'i mea umalava e ia, le atua, le tamā. Na tatau ia te ia I lona taʻitaʻina o atali e toʻatele I le manuia, le atua, le tamā. So lo whaatatau le amatanga le whai upu lea, I le atua, le tamā. Le whai mai ele mua le yoane alon tau koe tolu, whai pu mua ma whai koe lua. Whaute I le sili ese o le alofa ua foa ina mai e le tamā ia te I tātou. Ina ua ua I tātou o le whanau a le atua. O le mea lea e leilo ai I tātou e le lalolangi a wana le iloa o ia. Le au pele o le whanau I tātou a le atua. I nei ona po a e lei whaalia mai nei le winga o I tātou a amuri, whangata mai ai nā a. So, o le alofa o le tamā ia te I tātou, e whaamaunia I lona awina mai o lona alo o Iesu Keriso. Ina ua maliu Iesu I lunga o le sātauro. Tātou te wa ai le ata o le nātura o le atua le tamā. O le ata mua tātou te wa aia. Tātou te wa ai o ia o le atua e paia. Ai sea, o ia o le atua e paia, a wā o ia e ino I le anga sala. Le ane mafu anga le maliu o Iesu. Na maliu Iesu e ave e seina le anga sala a le lalolani. Na nātura no na lua o le atua tātou te wa aia I le sātauro, ina ua maliu Iesu o lo nā lofa. Praise the Lord. Le alana tātou tala noa a, na awina mai le alo o le atua, ina ia sui tūlanga. O le nātura wa aia lea o le atua I lunga o le sātauro. So, manatua, e lua ata wa aia o le atua tātou te iloa I le sātauro, o lona I tūpa ia, a wae ino o le atua I le anga sala. Ato ai malona I tū o I o le atua I alofa. A pe whiona tātou iloa, ana awina mai lo nā alo. Ea, e maliu. Ina ia lawe ina oe maha. So o se tasi a whaatuatua, matali tonu ia Iesu, ea e whaaola ina. Praise the Lord. Amen. So pe le ata nā olo au mai e I le amatanga o whaipe se fulu, whamai a wā o le na whaia mea umalava mona, sana whaia fo'i mea umalava e ia, na tatau ia te ia I lona taʻitaʻina o atali e toʻatele I le manuia. We look at verse 10, and verse 10 reads, For it was fitting for him, and this is referring to God the Father.
The second part of our sermon today that I want to talk about is that not only our perfect Saviour was our substitute, but our perfect Saviour was also our salvation author. And so we're going to get to the author part, but the beginning of verse 10 says, "For it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, and bringing many sons to glory." And this is talking about the love of the Father. There are two things that we see the nature of God when we look at the death of Jesus Christ. When you see the death of Jesus Christ, we see God's holiness. Amen. Why do we see God's holiness? Because God detests and hates sin. What was the cause of Christ's death? The cause of Christ's death was for our sin. He had to die. Why? To forgive us of our sins. So that's how we see God's nature in the death of Christ. We see his holiness. The second part of God's nature that we see at the death of Christ, at the cross, we see his love. We see his grace. Amen. Remember what grace means? Grace is a gift that is given to you even though you don't deserve it. That was the death of his son. Praise the Lord. Amen. He gave us his son. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. That is love. So just in case we forget, when we look at the cross, you have to see both sides of God, right? Many times we look at the cross and we see, oh, God is love. Praise the Lord. But we forget that, no, God is also holy. His son died because he hates sin. That's why he died. He suffered torture. He suffered pain. He suffered grief. Why? Because of our salvation. Whamaina te tau ia te ia I lona taitaina o atali e to atele ile manuia, ona wha atoatoaina ai o le alii o lo la tōwolatanga, ona o tīnā. O le upu wha Samoan nei sa wei nā whamai ona wha atoatoaina ai o le alii o lo la tōwolatanga. O le upu alii nai au mai ei nā, e tutusa le upu lea o loo whaongaina le tusia Eperu. Ma le upu alii o loo whaonga mai le tusia ngaluenga lona ta upo sefulu ma le lima. Ngaluenga e tolu alona whai upo sefulu ma le lima. Ma le ngaluenga e lima alona whai upo tolu sefulu ma le tasi. O le upu alii e whaatatau ia Yesu. O lona whaaperetania o lo iai, le upu lea Berenice. So le lawa loi tātou le upu Berenice. A le upu e leni, o le upu Archegos. O le upu la lea Archegos, lea wa whaapālangi, ma wai le upu Berenice, lea wa wha Samoa, ma wai le upu Alii. A o le winga le upu e leni Archegos, e lata atu lona winga I le upu tai. Po le tangata na te amata mea I se mea. O le tangata na te taula mua, I se vaenga whai. So, o le winga lana o le upu alii. So, e le o le Berenice, ai o le tai, bi se tai alii, o se tangata amata mea, pe o le tangata tai taua. So, ai va aila tangata taula mua se mea, o I nā tonu lava lea o lo o maua mai ai, le winga o le upu lea, alii o lo la tau o la tanga. Praise the Lord. Amen. So, o le atoatoa le Faaola, o ia o le tai o lo tātou o la tanga. Praise the Lord. O le ata le nao lo au mai a pe o te fia au mai e le tai au le nei, e whaatatau ia Yesu. Whamai le Eperu se funuma le lua o lona whai upu e lua. Whamai, ma ia vaa I atu ia Yesu, o le na te taitaina, ma le na te wha atoatoaina, le wha tuatua. Praise the Lord. O Yesu o ia o le tai o lo tātou whaatuatua. O Yesu o le atoatoa o lo tātou whaatuatua. Whamai lea o le Eperu alona tāupu e lima.
a lona whai poe valu man whai poe iwa. Whamai e ui lava o ia o le alo, a o mea sa ti ngā ai o ia, nā o awina ai o ia, i ausi ustai, ua wha atoatoa ina foi o ia, o na avea ai lea o ia, matupunga o le ola e whaavavau, ia i lātou uma o e usi tai ia te ia. Maua mai leo winga o le tai o le ola tanga. Praise the Lord. O Yesu o ia o le tai o lo tātou whaatuatua. O le atoatoa o lo tātou whaatuatua. Ai saule Eperu e 5 whaipue iwa, whai mai o ia o le tupunga o le ola e wha vavau. O ai le tau la mua i le tātou tupuanga o le ola e wha vavau. O le tātou Faaola. Praise the Lord. O le atoatoa o lo tātou Faaola e ave ai o ia ma tai o lo tātou o le tanga. Wha mai si upu o le tupunga o le ola e wha vavau. Wha mai le si upu o le Eperu suma lua whaipue lua o ia o le tai ma lena te wha atoatoaina le wha atoatua. So this word we see in the English Bible. My English Bible says, for it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, and bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Another translation says that the author of our salvation. So this is referring to Christ. But the word author, it comes from the Greek word archegos. The Greek word archegos means leader or pioneer. So everybody knows what a pioneer is, right? You know, a pioneer is when we usually hear about those who have, who first founded, you know, the islands of New Zealand, or someone who starts off a great initiative or a project. Excuse me. So some translations say that Christ is the author of our salvation. This translation in my Bible says that he is the captain of their salvation. So Jesus Christ, our perfect Saviour, was not only was he our substitute, but he was also the captain of our salvation. What does that mean, you say? If we look at Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12 verse 2 says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. He is the finisher of our faith. Praise the Lord. In Ephesians chapter 5 verse 8 and verse 9, it reads like this. I'll read verse 9. And having been perfected, he became the author of eternal salvation. Christ became the leader of our salvation. He became the pioneer of our salvation. He became the one who leads from the front for our salvation. Praise God. Amen. Almanei fai upule mo mo Peteru, alona fai pule, alona ta pule dua. So me tata tu si fa mo mole. Almanei upule ale apostolo Peteru. Awa olo au mai I o Yesu lava olo tato faa o wao. Afai o ia olo tato taula mua. Afai o ia le tai o le tato o le tanga. Afai o ia le atoatoa le Faaola wa vema tai o le tato faatuatua. Lea lai wha malusi mai Peteru i whai upu lea. Whai pue lua sumatasi, mua Peteru mta pue lua. Whai pue lua sumatasi a maua, whai tau, ia. Wana marabina o tau o na o lea na mamea. Wana Tinga ina ke riso lava o le sui o tau. Wana tina mai e ia le wha o mo o tau. Ina ia o tau muni atu I ona tūlanga au. Awana tinga ina ke riso lava o le sui o tau. Wa tuina mai e ia le wha o mo o tau. Ina ia o tau muli atu I ona tūlanga a au. Usoma tu whawhine. O lo tato talatala noa I le atoatoa o le Faaola. Lela o tato I lo fo I le manatu lona lua. O Yesu Keriso, e mafua ona vea o ia o lo tato Faaola, ina ua vea o ia matai o lo tato o la tanga. O le ala le mea te tawana whai o e whai a. Le wha meri Peteru, wha mai na wala wina o tau ona o lea lava mea. Wha mai na tinga ina Keriso lava o le sui o tau. Le tala noa I le whatinga ina o Yesu.
na vea o ia masui o i tātou. Ai wha mai, ua tuuina mai e ia le whaawao mo o tō. Praise the Lord. Ua tuuina mai e ia le whaawao mo o tō. Ina ia o tō muli muli atu i ona tūlanga a au. Usa matua whawhine, o leo langa muli muli a Yesu, o leo langa tingaina. Amen. Amen. O leo langa e le mawaimia o mea. O leo langa e whaasata roina i e oe oe. Mole fina ngalo o le atua. Praise the Lord. Amen. Fa mai Peteru. Fa mai na tingaina ke riso lava o le sui o oto. A ua tuuina mai e ia le whaawao mo oto. Ina ia oto muli muli atu i ona tūlanga a ao. E whainga tāle o langa kerisiano. E le whaingo fie. Ne te wai whaapea, mana ia le sawi a Yesu e tele o mea maua. Ai o te whai atu ia te oe, o le upu moni a le upu le atua, wha mai o Yesu, o ia o tau la mua. O le whaatinga ina o Yesu, e a o e fo i tātou. O ia o le whaawao mo i tātou. E tinga ina le sawi a Yesu. E tūlafo ina oe e lo a ina. E ile te mea te tau atu ai le suafo Yesu i a wō, i a uso, tu whawhine, tu angane. E whasea mai a te oe. E tūlafo ina oe. E uina ave e sea nisi o i tātou mai tono o tātou a ina, ona o le suafo Yesu. Ai o Yesu, o i o le tai tai o lo tātou o la tanga. Amen. Fa mai Peteru, ma ia ma watuina mai e ia le wha o wao mo o tau. Ina ia o tau wa muli muli atu i ona tūlanga a ao. We looked at that word archegos, and archegos means that Christ became the pioneer of our salvation. That's why he's the perfect Saviour. No one else did what Christ did. Only Christ. Only Jesus. Every other religion, they say you have to do certain works. You have to give certain amounts of money, certain amounts of your things, certain amounts of your time. Only Christianity says that it's only through faith in Jesus Christ. Amen. Christ was the archegos. He was the captain of our salvation. Then Peter gives us a challenge. In the book of Peter, chapter 2, 1 Peter chapter 2, verse 24 and 25, Peter says, who himself, verse 21, sorry, for to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Brothers and sisters, may I present to you today, can I challenge you today, that a life of a follower of Christ is not an easy one. Because Peter says that if he suffered, that's our example. If he suffered, therefore we will suffer as Christians, as believers. And I think all of us would agree, because some of us have been in that situation. Amen. We have been in that circumstance where we have shared the gospel and we've been in trouble. We have tried to share the gospel and our friends would make fun of us. We have tried to share the good news and yet people will choose not to listen. But may I encourage you today, that's why Christ is our perfect Saviour. He's the author and the finisher of our faith. Be encouraged. Amen? Whamalosi pe I lowo langa ta'uatu. Lowo langa tala yatu. Le tala nei ya Yesu. Manatu muli muli. Whai wina ele tatu lao no. O whai upu muli muli e tolu. Sutasu lotu tolu. Awa o le na te whaapa ia ina mai. A toa mai lato uma e ua whaapa ia ina. E tasi lo la tō tupunga o le mea lea e le mai o ia ta ua I lato o nauso. A le tai ale nei, ua tato whaanongo longo I le Faaola, I le atoatoa o le Faaola a. Le la ua tato I loa nei le tai ale nei. O lona maliu, ua tato I loa ai le atoatoa o le Faaola. Mua ina ua avea o ia masui tūlanga. Lua, ina ua tātou I loa nei o ia o le tai tai.
pe tau la mua o ia lo tātou o la tanga. Ale manatu muli muli, o tātou I loa mai le maliu o Iesu Keriso, o tātou I loa mai e atoatoa le Faaola leo lo tātou au na iai, a wā o le Faaola lea o ia na te whaapaiaina mai. Leo langa whaapaiaina o le tangata tali tonu. Leo langa whaapaiaina o le tangata whaatuatua ia Iesu Keriso. Le mafu angana tātou te iloa ai e atoatoa le Faaola. Praise the Lord. Fa mai le whai upasfunga tasi. A wā o le na te whaapaiaina mai, a toa mai lātou uma e ua whaapaiaina. E tasi lo lātou tupunga. E peru se fulu alona whai pe se fulu. Whapea alona whai tauina. O le fina ngalo lea ua whaapaiaina ai I tātou. I le taulanga, I le tino o Iesu Keriso, na whai whaatasi. Praise the Lord. O le fina ngalo lea ua whaapaiaina ai I tātou. I le taulanga, I le tino o Iesu Keriso, na whai whaatasi. Ina ua maliu Iesu. Ina ua vea o ia mawhaaola I lunga o le sātauro. O le manatu lona tolu o le tae au le nei. O le atoatoa o le whaaola. Ina ua whaapaiaina I tātou. E le ai ma sa tātou wami o tonu. Amen. E le ai ma se paia iata I tātou. E whesilingia I tātou. Ai se a lava na lofa mai ai le atua iata I tātou. Ona o le whaola lea. Le atoatoa le whaola lea. Whamai na ia whaapaiaina mai tātou. Le rei whamelu tāu purutai au le nei. A wā o le na te whaapaiaina mai. A toa mai lātou uma e ua whaapaiaina tātou. Praise the Lord. Whamai ua tasi lo lātou tupunga o le mea lea e le maai o ia ta ua I lātou o na uso. A tātou mana tunatu I le Faaola. E atoatoa le Faaola pe atoatoa mea malava o na olona maliu. Ina ua ia whaapaiaina I tātou. Mana tua fo I la sanga e lua o le tangata whatuatua. Ina ua e whatuatua I le atua malona ano o Iesu Keriso. Na taua mi o tonu ina fua oi. Na taua mi o tonu ina fua ha. O le vaenga le nā, e tasi lava o na tupu. Praise the Lord. Amen. Lua, o le vaenga na lua e tupu pea uma ona e whatuatua I le atua ma e tali tonu ia Iesu Keriso. Ona e ola whaapaiaina I lea. O le vaenga la lea, e le tasi o na tupu. Ai sea, a whaolo tatou iei pea I le tino. E ite mi anga sala I tatou. E ite mi ena e whamele tala tusi. E pa uwha fitsu lea mi o tono o tangata I le aso e tas. So I lona winga, e mana o mia e tatou le ola whaapaiaina. How many times? Whaafia. Asa uma. Asa uma, taimi uma, tātou te talo ai ina ia whaapaiaina I tātou. E whapewhea. Alo tuspa ia lea e whaitau I aso o taitasi. Alo o langa te talo. Taimi o tātou mawhtanga te talo. O au te talo whaito o tasi. O te talo ale kalesia. Mea malava na e whesoso ani. Tolu. O lo o langa usi tai. Nai mana tua. O se fia muli muli ia Iesu. O se fia muli muli le Faaola leo lo tātou tala noa iai. Whamaile tuspa ia. E amo lo sātau. Ma muli muli. Rono winga. E le tō usi sai oe ia te oe. Ai e te saili po le ale fina ngalo le atua. E awala I lana fionga pa ia. Leo langa lana whaapa iaina. Praise the Lord. When we talk about sanctification, and there's a good reminder for us today. Remember those two key doctrines for us as Christians. That when you believe and put your faith in Jesus Christ, we are justified. So there's the doctrine or the teachings of justification. We are justified. That happens once. Praise the Lord. Amen. So for those of us who have prayed that prayer of salvation, or for those of you who have in your room, you've knelt by your bed, and you said to the Lord, I believe in you. I believe in the death of your Son, Jesus Christ. I believe in his resurrection. I believe in the power of the Holy Spirit. You are justified because you believe. Amen. Amen? Amen. But then there's the second teaching that we as Christians believe. That we believe in the doctrine of sanctification. And that's where we're talking about today. Sanctification happens every day.
Why? Because we're still in the flesh. Even as Christians, we're still in the flesh. We will sin. We will sin in what we see. We will sin in what we think. But the prayer is that we live a sanctified life. Why? Because we have our sanctifier. Amen. Who is our sanctifier? Jesus Christ. Amen. You might ask, oh Fred, how do I live a sanctified life? I would encourage you to read your Bible. That Sunday school song now. Read your Bible, pray and obey, and then you will what? Grow, grow, grow. It's as simple as that, brothers and sisters. Also your life of prayer. Because prayer is your communication to God. Reading your Bible is God's communication back to you. Amen? Because you might read your Bible, Lord, tell me, show me what is your will. And then God says, open your Bible and read it. Then you will know what my will is. My good and perfect will. It's in here. The Bible is all sufficient. Amen? Amen. Praise the Lord. So, sanctification. Ona fa mai le fa puna sfumatasi. Fa mai awao lena te whapayeina mai a toa mai lato umae o whapayeina. E tasi lo lato tupunga o le mea lea e le mai o ia taua i lato o nauso. Saulo lai fa pasuma lua mas fa pasuma tolu. O tusi si ia mai le salamo. Fa mai fa pasuma lua o lo whapea mai o te tau watu lo suafa i o uso. O te pese atu i inga i atu oi te tonu o le ekale sia. Pai pasuma tolo lo si I mauma i ele tu stala ia Isaia. O toi whapea mai, o te whaatua tua i a te ia. Ile malea, whauta mai, o au nei, male whanau ua foa ina mai ele atua i a te au. O le ale mea ua maua I tātou ina ua whapea ina I tātou. Ua avea I tātou ma a inga o le atu. Amen. Praise the Lord. Oka se whaaloalo I nā maua luma. Ina ua avea oe mau. Whamai o I tā ua o tangata ngasala. O I tā ua na tataua na oti. Na suitu langa Yesu I ate I tā ua. Ua avea o ia mataitai o lo tātou o la tanga. Lea ua ia whaapa ia ina mai I tātou. Ma whesosoani lo tātou whaapa ia ina I aso taitasi. Ma ua tā ua I tātou ma a inga o lea tua. Whanau a lea tua. Nai whamai le Roma e valu, alona whai upo e luas fulmaneiva, whamai o ia, mai Paulo, a wā o ena sila fia e ia ana mua, na ia tō fia ana mua foi, ia fōringa I la tau I lona alo, ia fōringa yate ia, ina ia avea o ia, mauru matua o le auso e tō atele, o le auso Yesu Keriso. Tātou, praise the Lord. Amen. The greatest privilege that we now have, and verse 12 and 13 quotes from Psalms and Isaiah, that we become brethren. We become brethren with our sanctifier, with our substitute, the one who took our place. Praise the Lord. The one who is the author and the finisher of our faith, the captain of our salvation. The biggest privilege that he gives us is that he calls us brothers and sisters. Amen. Praise the Lord. And that verse that I just read out in Romans 8 verse 29, it says that for whom he foreknew, which is us, he also predestined to be conformed to the image of his Son. And it says that he might be the firstborn among many brethren. We are the brethren of Jesus Christ. Amen. Taealeni, o lo tātou talatala noa I le atoatoa o le Faaola. Le ale atoatoa o le Faaola. Le atoatoa o le maliu o Yesu Keriso. Le mafuaanga e sili a Yesu I mea uma a ngelu o mea na whaia o le mafuaanga o lo tala noa mai e mau ngani le tusitala ia te I tātou. Awane I te a mea ia o tātou whaalongolongo ia ia. Aisea, o le Faaola lea o ia na suitulanga. O le Faaola lea wa avea mataitai o le olatanga lea wa tātou maua. O le Faaola foi lea o lea na te whaapa ia ina I tātou I lea aso. Praise the Lord. Amen. As we finish off today, I just want to finish off with verse 10. And verse 10 says, for it was fitting for him. God knew that we needed a Saviour, right? So he sends his perfect Son. And it says to make the captain of their salvation perfect
through sufferings. Remember, Christians, because Christ suffered, we too will suffer. Amen? Amen. So ina ia whaama mea lea toi lo loto le ni tai au, aftai fo i maule ava noa toi tatu toi tala noa, wa ai le tusi e Eperu, ia vea pia ma whaamalusi au ia te oi toi lua vaenga o le tatu mtaupu, ia e wha au wau le vai a sofo, ono le swafo Yesu, tatu tu lahi mai. Tatu tatalo, whatu tai mai upo le ni tatalo, lo loto e tui natu i le tua, a me se lava lau savalinga ma le tua. Amen? Amen. E tā ua i o lau whaalongolongo. E tā ua i o le tatou mafuta. Ai o le au ngani ia ma le whamanatu o le fionga pa ia le atua. E tā ua lo usitai. E tā ua lo whaia o le upu o le atua. Ne ia e olai ni whaamanianga mai le atua. Tatou tatalo. Whaftai tele ta ma. Lau upu o au whaalongo. Ai aina, whaamalosia, lou loto, ona o lou fina ngalo pa ia. Pea mātou whaitau, i le atoatoa o lo mātou Faaola. O le ua sui tūlanga ia te au. O ia o le taitai o le olatanga. Maua avea nei mātou. Ma whānau a le atua. Tamā, mātou te whawhetai. A wā olo o iai lo mātou whautua. E ala ia Yesu Keriso. E mawai fo'i. No mātou wola whaapa iaina. O le viina. I fo'i a te oe. Nei maso uma. E o oe le whaavavau. Whaavavau lava. Amene ma amene. We thank you so much, Lord, for your word. Thank you for your truth that continues to penetrate our hearts. We pray, Lord, that you would continue to speak to the hearts of your children. We're thankful that we are part of the brethren. We're thankful that we are part of the family of God. Our greatest privilege because of our perfect Saviour. So we give you the glory and the honor, and glory and power remains and belongs to you and you alone. Blessed be the name of our God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.